Good morning, Diamond. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Diamond. Good morning. Good morning, Diamond. Adom na tabiriba channel asi 91.2 MHz da sandok chariba Manipur ki ihan hanba adugumlaba community radio service ke Good morning, Diamond gi program ne program asigi kuthangda nungti gi phongni ba paw se khana nainaba amadi miyam gi pungning da phawbira pa pungning gi wakhalon bu aikoi mayam khana naina duna tanaminabagi adugumlaba akhanaba program Hauzik Lexere adom gi damakta Diamond Radio na sandok chari Good morning, Diamond. Good morning. Good morning. Good morning, Diamond. Good morning. Ngasi ay faraba ingagi taraga taret ni panba inglising ani kunga mathoi Jun gi tari kunga taruk thang jinumit asigi ahan bada maru uiba pausing Supreme Court na COVID-19 pandemic ki yang laduna pirakhiba direction Manipur gi jail ani tagi interim bail pikhiba UTP kunga mari jail da su halaktre court ta su karaktre hairi Halaktraba under trial prisoner kungamari gi interim bail cancel tawkhre makhoi gi mathakta saman natraga warrant issue tawnana ba direction so pikre Mayumdagi thokhibadagi hanjilakhidabi chahi 13 gi nupi macha police na phangba ngamkhre chenabani haiba nupi macha ahum nupa macha ama kota puthokre Chief Minister bu social media da he is the man hell hairuba mioi ama fare haire mioi ani jail da thajin khre mioi mangana police custody da remand laukhre miyam gi aifanana ba paikhalak pathabak da official kharna lana uhanana bahona biganu haina MLA Joy Kisana phongdoragle Government na July gi tarik tara phawbugi manung da 7 pay pitrabadi khongpham honglagani haina amaktana phongdokhre School fagalhan si mission gi makhada mahairoi singda uniform singlem na yanthokre angang singasi khunai sigi yumpham amasung yumbi singni haina Chief Minister na phongdorakle Sahi humbudraga nithoi surabi nupi ama thauri yanduna siramle Lupa crore ama henbagi samphare haire Miyoi kun pharaga test tawbada miyoi taraga taruk positive oiramba thengnare VL Santosna Minister Singh amamamta oina unagadauri Khutta puba lising ahum chamri yankhaiga manga yauna miyoi cham lising mari subna mari fuga humdoi discharge tawkhre miyoi chaunga ga mari fuga nipan positive oikhre miyoi nipana laikhidre hauji active case lising manga chatruk humfuga nipan da hantharakle hairi amadi Manipur da puthokpa floor cleaner na miyam da kana ba piri
Good morning Diamond gi thorom tabiriba singbu Pusparani Laisramna taramna uksabaga loinana hauzik maruiba pausing sandokna pijari. Laibag asigi khwaidagi wanglaba wayel sang ama oidiba Supreme Court of India da hauzik laibag asigi mafam pumnamakna mayoknariba COVID-19 pandemic asiga mari lenana su motuda laukhatkhiba writ petition civil number 1 of 2020 ki wayel chatharaba matungda apex court asina laibag asigi jail singda thamliba inmate singi marakta conjection thohandanabagi damak pirakhiba direction dagi Manipur dasu state asigi leijariba Manipur Central Jail Chajiwa amati Imphal Central Jail dagi interim bail amasung payroll da akangnaba matam piduna thadokhiba under trial prisoner UTP amasung convict singi manungdagi UTP kungamari di interim bail gi matam loirabasu jail da amuk halaktabada natana kotasu laktabadagi makhoida pikhiba interim bail singadu cancel tawkhibaga loinana makhoigi mathakta chamon natraga warrant of arrest ki notice issue tawnanaba direction pikre haidi ngarang ayu pung 9:45 rom tarakbada kaisampat thong mathak maktada cycle thauduna lakhiba masai sahi marifuga humdoirom suraba kaisam thong hodam leiraktagi ahal ama karna thombada laikhidre ahal asi rims ta laikanabada kanbangamdana ngarang nungthil laikhidabani thaudo asida senariba car DL 2C AZ 0723 asibu thaurakhiba konjeng hajari lekai Yambem Yusito Sahi Kuntramdoi Apokpo Wai Biren Thaudo Asigi Matang de Laukhatkiba case ka mari lenana police na fare haide IGAR South ki midyang makhada Tengnopal Battalion Assam Rifles na Tengnopal manakta cross border smuggling gi mayokta chathakhiba operation gi manungchana chapchaba pau ama phangbadagi Kwakta Junction gi mafam amada thibu humbagi thabak sathabada gani vek kharada pikthana haplamba lupa crore ama lak anirom gi mamal oigadauba miyoibagi sam phare haide fagalaba sam singa sigi matangda makhata ba investigation chathanana ba air na customs department ta khusinakre Haukiba hingda porompat PS ki manung janba top awang lekai tegi masagi sahi humbudraga nithoirom surabi arambam ongbi angaubi mapuroiba e jugindro mahaki tumpham ka da thauri yanduna siram le haide numit kharani gi mamang da su mahak yumdagi thokibada tusinbadagi oithangba khut sokibani mahaki haksang adu imung manungna aroiba mathau mangam pangthoknana ba honarakpada Jingnaba poknarakpadagi police na Jamnanski mokta postmortem examination tauraba matungda oina khusinakre hairi Social media gi platform singwariba Facebook amadi WhatsApp na singbada karan taubagi mayokta Imphal police station na laukhatpa case ani gamari lenana phagatpa miyoi taruki manungda ama jailda thajilaga mangana police custody da remand laukre aduga Singzamai police station ki case amaga mari lenana phakiba miyoi amabuna jail da thajin khre haidi social media da kanglei imagi haiba wahai na hauraga fajada ba wahai singna samthaba Facebook na singba platform da phi thongda ba photo amasung video na singba thagalubagi mayokta Imphal police station na laukhat khiba case amaga mari lenana faraba matungda tha asigi tarikh 28 phawba police custody remand laukraba miyoi singasi Victor Sorokhaibam Iles ngongo chahi 29 apokpa esawba singjamai mayengbam lekai khuraijam Suraskanta Elias Doko chahi 29 apokpa leikidraba KH Binod singjamai singa mathak konjengbam Arun Kumar Elias Frankie Elias Bulbul chahi 28 apokpa Kemani Kwakaithel Lamdong Leikai Choibam Singhajit chahi 29 apokpa S Jugindro Singda Kadangban Part 1 amasung Oinam Nanau chahi 36 apokpa Laikhidraba O Haimo Pawasi makhata na pijari
Top Moirang Company aduga WhatsApp group amada pornographic video thagalubani haibagi charge Imphal Police Station na case amaga mari lenana phakiba lamboi khongnang khongdagi thoksom lanchenba chahi 19 apokpati has Gopira Monbuna judicial custody da remand tawki amaromda Singjamai Police Station na April gi tarik 28 Englishing ani kun ka mathoi da thokiba khana zainaba thaudok amaga mari lenana laukhatpa case amaga mari lenana faduna police custody da thamlakiba miyoi ama ngarang ko na judicial custody da remand tawkhre miyoi asigi mamingna thokchom John sahi 13 apokpalai kidraba TH Rajendro Kawi Singjamai Thongam Lekai land number 4 dakini haide Tha asigi tarik 16 gi nungthil pung ahum lom tarak pada nagamapan kangjabi lerak talaibi masai sahi taraga humdoi rom tamak suribi nupi masa ama mayumdagi thokhibadagi hanjilaktre haina mahaki apokpana police ta tawrakhiba report ki matung ina khongul lirubada nupi masa asibu phaduna pukhibani haiba nupi masa ani yauna mahakpu losinduna thamlambani haiba imungi naha aniga puna mari farga kota puthokre adumoinamak kotna naha marigi manungdagi amakhaktamak numit mangani gi police custody remand pikhraga atopa naha ahumna ngasi Imphal West District ki Juvenile Justice Board JJV da puthoknana ba direction pikhre thaudok asigi matangda phangba pauna hai nagamapal kangjabi leiraktagi nupi masa si mayumdagi thokibadagi hanjilaktre haibaga loinana mahaki mari makhong khangdre haiduna mahaki apokpana Imphal Police Station da missing report ama numitumaki numitang pung 9 makharom tarakpada file tawrakhibani missing report asigi matung ina Imphal Police Station gi General Diary da number 17 IPS 2021 enter tawduna mafam khangdre haribi nupi masa asigi khungul libagi thabak PS asigi sub inspector Arja Sanasamna paikhalakibani report asigi matungina inquiry gi manung chana chatharakpa thabak singi manungda police ki maikaidagi prosecution witness kaya examine tawki aduga mafam khangdre haribi nupi masa sigi yumgi manak nakpada laiba close circuit television CCTV footage sing collection tawki makhoina collection tawkiba CCTV footage adugi analysis da mafam khangdre haribi nupi masa si sakhangdaba nupi ani khakna scooter amada haplaga pukre haibagi langla langjin khanglakhi case asigi matungina makha taba examination chatharakpada nupi masa asigi apokpa mapa amasung mama gi statement CRPC gi section chamaga humfuma thoigi makha da lawki loinana Manipur gi police station pumnamakta nupi masa asigi matangda khungulli nanaba message na singba thakhi adubu ngarang ayupung marirom tarakpada mafam khanglak trabi nupi masa si gari masa da haptuna pukhibada senabani haiba luker mamang laikai dagi nupi masa ama mayumdagi fagatki aduga thaudok asida senariba registration number yawram daba TVS scooter Jupiter adusu mahaki mayumdagi recover tawki loinana farba nupi masa sigi macindagi kangjabi leiraktagi sahi 19 tamak suribi nupi masa du konthaujam mamang laikai da laiba imung amadagi phangba ngamki haire police na makhata na chatharakpa investigation da ngarang ayu pung 9 makhairom tarakpada su case asida senabani haiba nupi masa amasu salam mamang laikai da laiba mayumdagi phagatki makhoidagi mobile handset sing sis tawki loinana police na phanglaba nupi masa ase rims ki forensic medicine department ta examine tawkibaga loinana child welfare committee da puthokre police na lokhalak liba case asigi makhata ba thabakta thaudok asida senabani haiba nupa masa ama yauna nupi masa ahum punna miyoi mari phagatlaga
नुमिदांग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट पुथोखरे अदुबु पुलिस न मखोई मरीमक नुमित मंगानी की पुलिस कस्टडी रिमांड फ्लेयर तौरखिबा अदुगी मनुंगदा सुमनतगी कोंथौज ममांग लेकाइदगी सुमिता हिस्नाम चाही कुन अपोकपा हईस सैतबर्तबुना नुमित मंगानी की पुलिस कस्टडी रिमांड पीख्रबा मतुंगदा लेमहौरिबा नुपा मचा अमा अमसुंग नुपी मचा अनिबुना ngasi JJV Imphal West ta puthoknaba direction pikre haina pau asina makha tari COVID-19 laina laichetagi ngangthongnaba state lengang na miyamgi yaifanana paikhalakba thabakta official kharana lan uhanana bahuna biganu haina thangmaiban ACG MLA khumuksam joykisana phongdokre wafamasi media da thadorokpa video amada MLA khumuksam joykisana phongdorakibani COVID-19 laina laichana maram oiraga Manipur miyam kham thengna awaba haibadu oiri masida hena wari badi nomagi suraga sajariba miyoi singni लेना लाइचत असी थेंगना बहोनबदा लेंगाक हेल्थ की स्टाफ सिंह पुलिस सिंह अमदी मियामसु अवाबो ओइरी अदुबु लाल असी मियाम संगदुना थेंगनदबदी यादे लेना लाइचत असी थेंगनबा चीफ मिनिस्टर न लुसिंगदुना स्टेट लेंगांग न संगसिलकलिबा थबक थौरम सिंगदा ऑफिशियल खरना हेक हेक लान उहनबगुम तौरी पाक्सना कोविड वैक्सीनेशन चथननबा लेंगांग न लौखलकलिबा थबक असिदा ऑफिशियल खरना लान उहनबा याबा थबक थौरम कया सथरकली मसीगुम्बा थौंग असि तौहनदनबा चीफ मिनिस्टर नसु मित्यंग संगबियु कोविड-19 की अनिसुबो वेब की अकनबल साफो पिरखिबा मतमदा थांगमैबन एसी की मनुंग चना लैबा कम्युनिटी हॉल अमदा वैक्सीन कापनबा थौरांग तौबदा हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल अमना अथिंगबा पिरखिबा दुदि कम्युनिटी हॉल दा वैक्सीन कापा यारोय हाइना खंगलखि अदुगा हौजिंगना मफम क्यादा लैबा कम्युनिटी हॉल सिंगदा वैक्सीन कापगे थबक चथरी ऑफिशियल सिंगसु हार्ड एंड फास्ट रूल खरा सेमलगा मियामदा सममनबा पोहनबगा लोइनना अवाबा मायोकनहनबासी मतुंग तौबिगनु हौजिकसु डीसी सिंगना असौबा थौदांग लौदुना तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा मास वैक्सीनेशन चथननबा थौरांग लौखलकली अदुमकपु थौरांग असि लौखलकपा मतमदा चीफ मिनिस्टर की पौतांग मतुंग इन्ना MLA सिंग ऑफिशियल सिंग क्लब सिंग अमदी CSO सिंगी मिहु सिंग यावरगा सेमखिबा कमिटीदा करिगुम्बा अमत्ता खंगहंदना मांगजौनना शेड्यूल लेपसिलकपासी लाइबक थिबनी कमिटी सिंग पुना समिनदुना थौरांग असि लौखटपना चुमगनी ममांग थक्तसु कंसल्टेटिव कमिटी की मिफमदा मास टेस्टिंग अमदी मास वैक्सीनेशन तौथोक्सी हाइना सजेशन पीखिबा लैखि अदुबो मियोय खरना येतपा यावखि करिगुम्बा मतम अदुदा वाफम सिंग असि ताबिदुना मास टेस्टिंग अमदी मास वैक्सीनेशन की थबक सिंग ngana paikhat piramlabadi misi mina thokpagi sangsu hantaramba yai khali piriba suggestion singasi lanai gi interest da natte miyam kannanaba suggestion tawrakpadadi government asina lawbiyu loinana covid-19 gi ahum suba web lakani haina panari basi thengnabadasu chapchana saru yanaraba lepli ahum suba web lakpada laksinba ngamnana ba isolation center sing amadi covid care center sing de lariba अनाब सिंगी चाना थकनबा पीबगी थौदांग लेंगांगना लौबियु नत्रगना MLA सिंगदा सिनबियु कंटेनमेंट जोन दा लैरिबा सिंग यारिबा मखै थोहनदनबा थौरांग असि तंगाई फदना लौखलहनिंगे हाइनसु MLA ना मखा तारखि मणिपुर गवर्नमेंट मथंग थागी तारीख 10 फाउबगी ममांगदा मार्च की तारीख 28 इंग 2019 दा स्टेट कैबिनेट अयाबा पीखिबगी मतुंग इना मणिपुर की कॉलेज ओजा सिंह अमसुंग ओजा सिंह असिगा मानबा केडर सिंह दा 3 सुबा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC पे स्किल सिंह अमसुंग UGC रेगुलेशंस
ꯏꯪ 2019 ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯛꯇꯥꯅ ꯂꯦꯞꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯍꯣꯡꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯃꯛꯇꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦꯝ ꯏꯃꯣꯆꯥꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯛꯇꯥꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 28ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯃꯛꯇꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ UGCꯒꯤ 3ꯁꯨꯕ ꯄꯦ ꯄꯤꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯇꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯧꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯕꯥꯕꯨꯄꯨꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯃꯥꯒ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯛꯁꯥꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯦꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯦꯝꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯛꯇꯔ, ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯅꯕ, ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯊꯥꯒꯠꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ, ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯐꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ 110 ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯡ ꯄꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯐꯖꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯉꯥꯡꯂꯨꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯧꯅꯅꯕ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯨꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯦꯟꯈꯣꯀꯥꯏ ꯁꯤꯡꯁꯤꯠ ꯀꯧꯏ꯫ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 33 ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯃꯣꯠꯕꯨꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯇꯨ ꯒꯝꯐꯥꯖꯣꯜꯗꯒꯤ ꯈꯨꯞꯁꯩ ꯁꯤꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10:30 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯠꯁꯑꯦꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗ ꯀꯀꯥꯏ ꯁꯤꯡꯁꯤꯠ ꯀꯧꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯐꯖꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯜꯗ ꯏꯔꯒ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯀꯥꯏ ꯁꯤꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ "My dear tribal people, beware of this Judajit period. Call and Viren Singh for years. He seems acting as the savior of the tribal peoples, but take guard, he is man held back and destroying the tribal people" haibani. Hariba Chief Minister Bulana charge tauriba wahaising asigi makhadana Kakai Singsit Finance Secretary Atsum Haiduna Tharakkibani hairi. Haiba social media gi platform sing da post tawrakliba wahaising asi thengnabadagi masina religion amasung community manadaba furup singi marakta nungsinnahandaba thora ahanbaga loinana miyamgi ing tapada pre
ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ District Surveillance Officer Thaubalna Contract Tracing कौरगा टेस्ट तौ हाइना खंगलबसु मसाना तौ हाइबा यादबा मियोय कुन ngarang security personnel amadi executive magistrate yauna chatuna test tawbada miyoy 13 positive oiramle district magistrate Thawalna nahan thokiba order amada masana positive oiba miyoy singa sokna samnaru bagi district surveillance officer Thawalna test tawnanaba order thoklabasu order adu indabagi damak penalty oina fine thelu haibadagi ngarang executive magistrate ama yauna mobile testing team amasung security personnel singna khangawok pawasi makhatana pijari Khangabok Part 1 Awang Likai Talaiba Miyoy Kun Mayumdagi Phagatlaga Test Tawbada Miyoy 13 Positive Oirambani Makhui Singasi Khangabok Assembly Constituency Gi Oina Hangliba Community Home Isolation Center da Thamkhre Nakal Amaromda Thawbal District Ki Khangabok Higher Secondary School da Hangliba District Asigi Permanent Testing Center Asida Mawong Malil Tadaba Thawong Zathare Haina Miyamna Complaint Tawrakpadagi ngarang district asigi assistant commissioner gi Thaupuriba Dr. Polem Lenin na yangsinkhre AC2 DC Thawbal gi Phampuriba Dr. Polem Lenin na center asida duty tawriba Dr. amasung staff singda test tawba matamda PPE senanaba sanitizer ningthina sisinanaba test matam sana hova amasung loisinba yariba makhai inmate singna nungaitaba thabak tawbidanaba amasung masing yamna test tawnanabagi pauktak pikhi loinana doctor amasung khulai matik chana leiraba lemna test tawba yaraba permanent center asida miyamna thokpiraktuna test tawthokpiu haiba wafam singsu phongdokhi Maram kharadagi discharge tawkhibani haiba miyoy 3,300 yankhaiga manga tharaga hokhiba pungkunga marigi COVID-19 positive oiba miyoy 3,334 discharge tawkhre khutta puraga leiramba miyoy mayam ama discharge tawkhraba tungda state asigi active case ki masing 5,469 da hanthakre marak asida hokhiba pungkunga mari da miyoy 4,438 test tawbada miyoy 4,435 positive oiba thengnakhre hengalakliba positive oibagi sang asi 12.8 ni hariba pungkunga mari asigi manungdana positive oiba miyoy 9 su laikhidre COVID-19 Command Control Room na thokhiba cherol amagi matung ina hokhiba pungkunga mari da positive oikhiba miyoy 5,435 asigi manungda chaniga mabudraga ni thoina nupani aduga chaniga mabudra humdoina nupini Rims Hospital dangarang test tawbada miyoy 94 positive oiba thengnakhi Jamninsta humfu district hospital singdana 413 amasung atopa testing center singdana miyoy 150 positive oikhi Imphal East da miyoy 100 positive oikhi Imphal West na chaniga 12 Thawbal district na miyoy 38 Bisnupur district na miyoy 53 Kaksingda 38 Urkhulda 3 Churasanpur da 59 Chandel da 3 Senapati da Tamenglong da 19 Tengnopal da 3 Jeribam da 15 Kangpokpi da 15 amasung None district ki oina miyoy ani positive oikhibani ngarang positive oirakhiba miyoy 435 asi hapchilaba tungda Manipurda COVID positive oikhiba mi ki apunba masing 63,733 yaukre
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 68,994 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ 3,909 ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅता पार्टी BJP की नेशनल जनरल सेक्रेटरी VL संतोष नुमित हुमनीगी खोंचत्ता लाकलिबा जुलाई की तारीख अमगी अयुक्ता इम्फालदा थुंगदरगनी। महाकी खोंचत असिदा BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट की हांगदुना लैरिबा प्रेसिडेंट की फम कनाबु पाइहनगदगे हाइबगी मतांगदा पार्टी की मिनिस्टर सिंह MLA सिंह अमदी MP सिंह लोइनना पार्टी की डिपार्टमेंट सिंह सेल सिंह की लुचिंगबा सिंगसु उनदुना वारी तानागदौरी। VL संतोष की नुमित हुमनी की इम्फाल खोंचत असी लाकदौरिबा कुनगनिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल असिगी येंगलगा यामना मरु ओइबा खोंचत अमा ओइरी। महांगना जुलाई की तारीख अमगी अयुक्ता इम्फालदा थुंगदरबा मतुंगदा BJP मणिपुर प्रदेश की निताई पाचुथेक्ता लैबा ऑफिस कॉम्प्लेक्सदा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मपोक कुमोन थौरमगा मरी लेनना उ पांबी सिंह थागनी हाइरी। लमदम असिगी मियामना नुमित खुदिंगी सिजनरीबा पोलमसिंग असिदा मिपाल तांगगी चांग खरत ओइरबसु हंथाहननबगी पांदमदा ताकयल इंडस्ट्रियल स्टेट तलैबा MSMIDC इंटरप्राइजेसना मणिपुरदा अहानबा फ्लोर क्लीनर मखल क्या अहोंगबा ममलदा पुथोक्तुना लमदम असिगी मियामदा कानाबा पीरे। इंटरप्राइजेस असिना फ्लोर क्लीनर दनतना फिनाइल डिशवाश डिओड्रेंट हैंड सैनिटाइजर नचिंबा तंगाई फदना चंगबा पोलम कयासु नोंगिन हाइबा ब्रांड नेम असिगी मखादा पुथोक्तुना हाइबा पोलम सिंह असिदा मिपाल तांबगी चांग खरथ ओइरबसु हंथाहले। लोइनना थबक फंगदबगी खुदोंग चादबा चाउना मायोकनरिबा खुनाई असिदा इंटरप्राइजेस असिना मसाना मसाबु थबक पिजबत नतना मियोय कयागिसु हिंगननबगी लंबी सेंबिरी। हिरम असिगी मतांगदा MSMIDC इंटरप्राइजेस असिबु चलाइरिबा इरोम मैजरौदगी साइखोम इबोबी अमदी साइखोम ओंबी अंगानीगी मचानुपा साइखोम इमोमचा चही 53 फोंदोरकपदा महाक इंजीनियरिंग दा डिप्लोमा लोइरबा मतुंगदा मतम सांगना NGO तौदुना लाखी। मतम सांगना मीगी मखादा थबक तौदुना लैरकपा असिदा मसादा पेलक्तबदगी मसाना मसागी हिंगननबा लंबी सेमजबत नतना लमदम असिगी मियामदसु थबक पीबा ngamnanaba होनगे हाइबा अमा मसादा खलखिबनी। असुमना कुमजाई इं 2015 दा मणिपुर लेंगा की इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के खुथांगदा UP की FFDC दा पांगथोकपा एरोमिक प्लान सिविलाइजेशन की ट्रेनिंग अमदा सरुक याखी। ट्रेनिंग फंगलबा मतुंगदा पावसी मखाताना पिजरी। कुमजाई इं 2013 कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की वाइनेम विलेज अमदी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की तोलेन विलेज दा पुनलम हेक्टर 250 चही कुनगी लिस्ट इनदुना लेमन ग्रास थाबा हौदोखिबनी। लेमन ग्रास थाबगी थबक असी माई पांगना पांगथोकपदगी मरोमदोम लेप्सबा ngambata natana matam matamgi oina miyoi 90 रोम थबक पीबा ngamlakhi। mahangna थबक असी हेना पाकथोक चाउथोकना पांगथोकननबा अमदी अनौबा पोलम कयासु पुथोकननबगी वाखल पुथोकपदगी कुमजाई इं 2018 की नोवेम्बरदगी इंटरप्राइजेस असी इंडस्ट्रियल स्टेट की वर्कसेट असिदा हौदोखिबनी। इंटरप्राइजेस असिना काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CSIR NEIST की टेक्नोलॉजी की मखादा मणिपुर अहानबा ओइना फ्लोर क्लीनर असी पुथोकपा ngamkhibani। मसीदसु नतना फिनाइल हैंड सैनिटाइजर डिशवाश कैंडल न चिंबा पोलम सिंगसु पुथोकले हाइनसु महांगना मखाताना फोंदोरखी।
Manipur Lengaki Horticulture and Soil Conservation Department tagi register tauraba laumi singda haktheng nana yenthok lugadaba quality planting material maru marang sing amadi spring colors sing puba gari sing chief minister na lamthakre planting material sing amasung maru marang sing asi farmer producer company yankhaida haktheng nana yenthok lugadawbani aduga spring colors set sing asina micro irrigation scheme component gi saruk ama oina district office singi khuthangda laumi singda yenthokadabani haiba planting material sing amasung maru marang sing asina mission organic value chain development for northeastern region MOVCD NER gi phase 3 gi makhada yenthokadabani aduga sprinklers set sing asina pradhan mantri krishi Sinchai Yojana PMKSY Horticulture Manipur gi makhada yenthokadawbani haidi haiba polam sing asi yenthoklugadaba gari sing asi lamtharaduna chief minister na hai COVID-19 pandemic mayoknaringai gi manungda matam chana farming amasung agriculture gi mathau tapa polam sing yenthoknanaba thaurang lokhalakpa asi mathangi sahi singda jinjak marang kaina puthoknanaba gi damak tawdaba yadaba thabakni haiki Sagolban ACG sahi taranipan amasung masigi mathakta laiba miyoi simbu mass vaccination program Sagolban Bijoy Govinda Center da hawdokhibaga loinana ACG MLA RK Imona vaccination reward piragani haiduna lauthokre reward asi club amasung local committee da khangalaga pigadabani vaccination gi ratio ahumda pigadaba reward sing asigi hanba manana lupali sing mangani aduga ani suba amasung ahum suba manana mathangsina lupali sing ahum amasung lising ani oigani haidi ngasi phawbada koilas masak uraktriba khechugao ACG manung sana laiba phattaba lambi sing semjinbagi pandamda ngarangdagi hauna ACG polling station number 4515 Kongpan Khaidem Laikai Irom Lairak amadi Kalika hairagasu khangnariba polling station number 4517 ani asida ACG da milep oigadawriba Miyamna lamyan ba ipu hairagasu khangnaba Khumanthem Lakhi Kumar gi maikeidagi nung thaduna semjinba haukhre Wabagai therapy sakta COVID-19 na maram oiraga containment zone lauthokpada yaukhraba imung kuntraga mathoida social worker Siri Sorokhaibam Bobo Singna Laikai asigi maru oiba thaudang lauriba absolute beneficiary club AVC gi members singa loinana yumthong khuding chatuna chana thangnaba cheng hawai alu amadi thum thauna chingba yenthokre haidi China da taraga mapan suba sahi sa da British sing na kani gi pothok sing ka hena thajilakbadagi khunai adu mutkiba yabagi akiba lakpadagi opium war kauba drug ki mayokta achauba miyam gi hoa malakhi hariba matam aduda laibak aduda oikhiba phibam dagi hauji
Manipurda mayai kya bachinjak singna oihalakliba fivam singna hena sathire haina Democratic Students Alliance of Manipur Desamna phongdorakle Malemgi oina mayai kya bachinjak ki mayokta lepa numit oriba International Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi numit Jungi tarik 23 ka mari leinana Desam ki Special Task Force and Anti-Drug Abuse ki Secretary Thongnaujam Somol Luwang na thadorak pa serol amada numit asina lakpada Manipur gi miyam maru oina nahasingna mayai ka bachinjak ki mayokta leptuna mating leiba khunai ama oirasanu haina ahanbada paujel piri Aikhoi gi khunai asi problem yamna leiba problem amagi mathakta ama amuk laksilakpa khunai ama oire problem sing asi aikhoi gi miyamna su nainaduna maduda lakliba singna basing adugi pakhum pinana ba honabagi sangsu yamna watkhre problem sing asi yaman khibana miyamna su thawoi wawoi dabagi sang yamna hengalakle mayai kya bachinjak na su khunai gi mayol kakthatuna pangsilaba pangtharaba sirum narum Tauraba miyoi furup haibadu aikhoi oirakli tungi asa amata laitana siba ngai naba leiba punsi khuihing amada aikhoi hingli haibada haimanba thokloi mayai kya bachinjak ama natraga ama sizinaba mi yamle khul lekai da drug sizinadaba mi gi masing khuttekpa yare mahai tamliba mahairoi singi marakta su yu thaklaga party tawba haibasi lemnaba thabak oina launarakle Kwa jarda khaini talapti angang macha macha phawba sizinnarakle kai henjin madrak haibadi guli number 4 ganja kani na chingba sizinaba naharol su masing yam khalakli phibam asidagi aikhogi phurup asibu nisadagi kanjanana bagi oithokpasu hauji makti ude luraba phibam asida aikhogi khunai kanana kanbigani kanada thajaba thamkani haibasi ngasidi chamam naba pokle haina su makhatana phungdorakle Manipur Pradesh Congress Committee ki President Govidas Konthawjam gi mijeng makhada ngarang committee asigi General Secretary Hareswar Goswami na ngarang Tenopal District ki manung chana lairiba Tauksem Headquarter da Tamai AC Block Congress Committee ki office ama hangdokkhre hairi Leibak asigi sinmi lup singi apunba platform ama oriba Samyukta Kisan Morcha na lawfam kansi leibak ki democracy kansi haiba kholawda ngasi thangje numit June ki tarik 23 ta leibak sinba thungna protest tawgatawri protest asi state asigi oinasu tongan ba lawmi lup amadi political party singna mapung phana sawgatkani haina lawthokna khrabani Manipur lawmi lup ki secretary Hais Ibobi singna ngarang media da thadorokpa serol amada sakti khaktabu mihauba Narendra Modi gi lengakta anauba para ama tambibaga iroinana miyamgi masang oiba wakat tasinnadraba BJP amadi sungsinaba kangbugi lengak loi sing mamit panghananaba protest asi pangthokkatoribani haina phungdorakle COVID-19 laina laisatagi mikhal na hena luna lobi gano haina Protection and Preservation Committee Manipur PPCM ki maikaitagi haikre PPCM ki Publicity Subcommittee ki convener Tongbram Ongbi ibem jana thadorok paserol amada COVID-19 laina laichatna nabagi wabane saningai thangningai leitabagi wabane nomagi changdaba yadraba pochegi mamal tangkhalakbagi wabane asi ana nanggadra khanbagi pukning wakhal wabane Miyam wabana kokta khut hamnare haibasi lengaksu khangbiramgani khali state asida COVID-19 gi ahum subo web thengnanaba karamba thaurang lokhatpiri
टिका थाबगी थबक पाक्तकनना चथरबसु पॉजिटिव केस लिसिंग हुफुमंगा हेनख्रबा सीबना लिसिंग अमा हेनख्रे टिका थाबगी थबक पाक्तकनना चथरबसु चांगदी नेमली लेना लाइचत असिदगी फगतपगी चांग सुन नेमली पुमनमक असिगी येंगलगा PPCM ना वाफम खरा थमलकले कोविड-19 की लेना लाइचतगी भोटने हेना लूना लौबिगनु मी पुनबा याबा फिरेप अमता इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तौरीबसिंग ना लौबिगनु लोइनना लेकाय लेकाय दा लेना लाइचत असिबु थेंगनबदा अचौबा थौदांग लौरिबा लेकाय गी मियोय सिंगबु नामपाक ताहानबगी थबक मखा ताना चथबिगनु हाइदि मतम कयागी ममांगदगी फिवम फत्तना लेरकलबा खंगबो बंसी बुदोंदगी खा खुंदोन ताबा लंबी असी नहान PWD की ऑफिशियल सिंह अमदी EO YO के खंगबो की थौमी सिंह लोइनना BJP मणिपुर प्रदेश की स्टेट एजुकेटिव मेंबर खुंद्राकपम मेजोरना यंगसिनख्रबा मतुंगदा ngaraangdagi TH मेजोर मंगांगना EO YO के खंगबो की थौमी सिंह लोइनना फिवम सोगलबा लंबी असी सेमजिनबा हौख्रे हाइदि मसाई सही तरामाथोई खक्ता ngairibi nupi masa amabu TPPL कंपनी द थबक तोबा मपानदगी लाकपा मियोय अमना बोलेरो अमदा हापसिनदुना ओटनखिबा थौदोकता हकथेंगनना चेनरीबा रुपेश कुमार सही कुनगमंगा की मथक्ता अथुबदा चार्जशीट थांगतुना अमदी थौदोक असिदा चेनरीबा सिंगसु फागतुना मतिक चाबा सैराक पीगदबनी हाइना महेरोय लुप तरुक की थौमिसिंगना साइलेंट प्रोटेक्ट तौख्रे हाइदि हौजिंग मखा तारकपदा मपानगी ओइबा पाव खरदंग पिजरी इराय नुमिता साउथ कश्मीर की सोफियान डिस्ट्रिक्ट दा टेरोरिस्ट सिंग अमसोंग सिक्योरिटी फोर्स सिंग की मरक्ता नोमई कापनाबदा टेरोरिस्ट अमा लैखिद्रे अतोपा टेरोरिस्ट अमना AK राइफल अमगा कोनना सिलेंडर तौरखरे ड्रोन सिंग कश्मीर दा लोट पुहनबा यागद्रा खंगदोकनबा आर्मीना टेस्ट तौरगनी हाइदि उत्तर प्रदेश हौखिबा नुमित खरनी असी लाइनिंग लंबी अमदा लाइमिंग लौबगा मरी लेनबा पाउसिंग मरु ओइबा पाउसे कयागी हेडलाइन ओइरकली UP ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड ना मुफ्ती कविद जाहिंगीर काश्मी अमसुंग उमर गौतम फाख्रबा मतुंग हौजिक उत्तर प्रदेश सिनबा थुंगना लाइमिंग लौबगी थौदोकसिंग थिजिनबगी थबक चथखरे ATS की मतुंगिना हौजिकती फारिबा उमर गौतम अमसुंग जहांगीरना मियोय लिसिंग अमा हेना लाइमिंग लौदुना मियोय सिंग अदु मखोयगी हानागी लाइनिंग लबी सिंग थादोक हनख्रे तविगुम सुंग संगनायरबा सिया क्लारिक मौलाना कालवे जवाना ATS की थबक मतौदा चिंगनबा उत्पगा लोइनना हिरम असिगी मतांगदा मवोंग मरिल ताबा इन्वेस्टिगेशन अमा सथननबा डिमांड सु तौख्रे तमिलनाडु की वैक्सीनेशन ड्राइव तमरु ओइबा टूरिस्ट स्पॉट्स सिंगदा प्रायोरिटी पीरगनी हाइना स्टेट असिगी मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर S सुब्रमण्यम ना फोंदोखरे मिनिस्टर असिना मखाताना फोंदोखिबदा चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन टूरिस्ट स्पॉट्स सिंग अमसुंग निंगसिंग मफम सिंगदा स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव सिंग सथननबा डायरेक्शन पीखरे हाइदि Others Group of Companies Farm Sing LLP Sing Amadi Ridi CD Group of Companies Farm Sing AOP Sing Amasung Atagi Lupa Crore Sahumga Humfumanga Dasmik Mapan Mari Romgi Oigadaba Property Sing Fazile Haina Enforcement Directorate ED Na Irainumita Fungdokre मी लेननबा मसुंग कमर्शियल की ओइबा अवांगबा बिल्डिंग सिंगदा इमरजेंसी की फिवम सिंग थेंगनबदा सिजिननबा गुरुग्राम फायर डिपार्टमेंट अथुबा मतमदा मीटर 2,900 वांगबा हाइड्रोलिक
प्लेटफॉर्म मेचिन अमा फिनलैंडगी लेरगनी मेचिन असिगी ममल चौराकना लुपा करोड़ कुंथ्रानी मसी हरियाणागी अहानबा असिगुम्बा हाइड्रोलिक मेचिन असि गुरुग्रामदा यौरकलगनी हाइना ऑफिशियल अमना फोंदोरखिबनी मार्च की तारीख 19 की मतुंगदा अहानबो ओइना सगोल सनुमिता राजस्थानदा कोविड-19 मरम ओइदुना मियोय अमता लैखिदबा यावखिद्रे मसिना स्टेट असिगी मिपुंग खुदिंगमकी अवाबा कोहनख्रे हाइदे उत्तर प्रदेश की झांसीदा पैसेंजर मंगा ट्रेन अमदगी सोंगथबदा मियोय अमा लैखिद्रे पैसेंजर मंगा असि मखोइना तोंगलिबा ट्रेन अदु ओनरे खंगलकपदगी ट्रेन अदुदगी सोंगथखिबनी हाइदे कोविड कांगलोन सिंह थुगाइदुना गेस सहुम पुलहनबगीदमक गवागी रिजोर्ट अमा इन्वेस्टिगेशन चथरगनी हाइना ऑफिशियल अमना फोंदोरकले प्रमोद सवान गवर्नमेंटना लुहोंबगी थौरमसिंगदा मियोय यांखैदगी हेना तिनबा यारोय हाइना खंगनखिबा लैरबसु जून की तारीख 23 दा अंजुना विस विलेज दा लैबा 5 स्टार रिजोर्ट अमदा गेस चहुम तिंदुना पांगथोखिबा लुहोंबगी थौरम अमगी अकुपा रिपोर्ट नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इराय नुमिता कौख्रे उत्तर प्रदेश के बालामपुर डिस्ट्रिक्ट कार अमा एक्सीडेंट थोकपदगी अंगांग अनि यावना गाड़ी असिदा तोंगलकपा मियोय तरुक लैखिद्रे हाइदे असम दा हौखिबा पुंग कुनगा मरी की मनुंग दा कोविड-19 की अनोबा केस लिसिंग अनि चाटेट मबुद्रा का हुमदोय थेंगनखिबगा लोइनना हाइरिबा मतम असिदा लैना लाइचत असना मरम ओइरगा मियोय कुनगा तरुक लैखिद्रे अदुगा मेघालय दना पुंग कुनगा मरी की मनुंग दा कोविड-19 की अनोबा केस चाट्रुका सुमना अनि थेंगनखिबगा लोइनना मियोय तरेना लैखिद्रे हाइदे प्राइवेट एयरलाइन फ्लाइट वीक ना असम की गुवाहाटी अमसुंग डिब्रूगढ़ की मरक्ता लैरिबा अनोबा रूट सिंगदा मसिगी ऑपरेशन हौखिबगा लोइनना रीजनल कनेक्टिविटी स्किल उरे देश का नागरिक RCS उड़ान की मखादा अवांग नोंपोक लमदमदा मखाताना एयर कनेक्टिविटी हेंगतलाले हाइना ऑफिशियल सिंगना फोंदोरकले त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल TTAA-BC एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल असिना कोनबे एरिया सिंगदा लैरिबा जुमिया इमुंग लिसिंग मंगा चमापन मरिफुगा हुमदोइदा लुपा लिसिंग अहुम पीननबा वारेप लौख्रे जेलदा लैरिबा शिवसागर की MLA अमसुंग रायजोर दल की लुसिंगबा अखिल गोगोई इराय नुमिता नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की कोना जोरहाटा मसानादुना लैरिबा महाकी ममा उनबगी अयाबा पीख्रे हाइदे नागालैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असी कनागुंबा अमतना इकाई खुमनबा उत्रे अमसुंग ngang सत्रे हाइना नागालैंड कांग्रेस की प्रेसिडेंट के थेरीना फोंदोखिबगा लोइनना हाउसिंग नागालैंड लेंगाक पारिबा रूलिंग पार्टीना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इकाई खुमनबा उत्रे हाइनसु मराल सिरकली वेस्ट बैंक तलैरिबा पैलेस्टीनियन सिंगी लम इजराइल सिंगना खोपसिलकपा अमदी पैलेस्टीनियन सिंगी मरांग थाफम लौफम सिंग इजराइली सिंगना लौसिननबा होनरकलिबा सिगा मरी लेनना नाकल अनि की मरक्ता उंखनबगी सांग नोमगी हेंगलकले हाइदे सेंट्रल सिडनी अमसुंग मसिगी नोपोक थंगबा सरुक तलैरिबा ममिंग चलबा समुद्र खोंबाल अमदी मनाक नकना खुंदारिबा खुंगंगसिंगदा कोविड-19 की अनोबा डेल्टा वेरिएंट अकनबा सैथेंग अमुक हन्ना पीबा हौरकपदगी ngaraangdagi हौरगा ऑथोरिटी सिंगना हाइबा मफम सिंग असिदा अमु हना लॉकडाउन थमजिनख्रे हाइदे अफगानिस्तान दा डिप्लॉय तौदुना लेरिबा US ट्रूप सिंग मपुंग फाना लौथोक्ट्रिंगैगी मांगोइनना US फोर्स का थबक तौमिनरंबा अफगान इंटरप्रीटर खरा हाना लेबाक असिदगी लौथोक्ननबा सेम साबा लोइरे हाइना US की सीनियर ऑफिशियल अमना फोंदोख्रे चाइना की मार्शियल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर अमा
खंगहौदना अकनबा मौंगदा सागलखिबा मई अमना मरम ओइरगा सेंटर असिदा लैबा मियोय 19 लैखिद्रे हाइना ऑफिशियल सिंगना फुंगदोरकपगा लोइनना थौदोक असिदा लैखिद्रबसिंग सही नौरिबा अंगांगाक्तनि हाइदे ब्लैक सीगी मतंगदा मॉस्कोना वाफम कया फुंगदोरखिबा अदुबो ब्रिटेन अकनबा मवोंगदा यानिंगदबा फुंगदोखिबगा लोइनना इलिगेन ओइबा मवोंगदा समुद्रगी सरुकसिंगदा मरम चादना खुद थिंजिलकपसिंग ब्रिटेन कंडेम तवी अमदी इंटरनेशनल लॉगी मतुंग इना असिगुंबा लोना यादबा थबकसिंग चथरलिबसि मायोक्ता ब्रिटेन लेपकनि हाइनसु मखाताना फुंगदोखरे रूसियन मिलिटरी हेलीकॉप्टर अमना ट्रेनिंग चथरिङैदा पोखाइरकपदगी हेलीकॉप्टर असिदा तोंखिबा मियोय अहुम लैखिद्रे हाइरे हौकिबा सगोल से नुमित की अंगनबदा मियामीगी समुद्र खोंबालदा लैबा मथोल 12 वांगबा बिल्डिंग अमगी सरुक खरा निंखाइरखिबा असिदा मियोय अमा लैखिदबगा लोइनना कया अमना असोअपा नंहनख्रे हाइना पुलिस की माइकैदगी फोंदोखरे सेक रिपब्लिक की खा नोंपोक थांबा सरुकता ngarang ayu akan ba nonglei nungsit amana maram oiraga mioi kya sihan kibaga loinana kaya amana aso apan nanghankhre haina rescue workers singna phongdorakkhre thaudo asida hauzik phawbagi oina sikiba masing sapchana khangba ngamji haina su makhatana phongdorakli Africa da COVID vaccination की process सामना तपना सथखिबना मरम ओइरगा लेपाक असिदा COVID-19 की अहुम सुबो वेब ना अमु हन सैथेंग पीबा हौरकले हाइना ऑथोरिटी सिंगना फोंदोरकले इजराइल दा हौखिबा नुमित 10 रोमगी ममांग दा लेपाक असिदा लैरिबा मियाम सिंग फेस मास्क सिजनद्रबसु यारगनी हाइना ऑथोरिटी सिंगना लाउथोख्रबा मतुंग लेपाक असिदा डेल्टा वेरिएंट की केस खंगौदना संदोरकपदगी इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री ना अमुहना लैबाक असिगी मियामदा फेस मास्क सिजननबा खंगहनख्रे हौजिंग मखा तारकपदा सानबगी पाव खंगमिनसे ब्राजील ना युम्बु ओइरगा लेपाक असिगी तोंगान बा स्टेडियम सिंगदा पांगथोकलिबा साउथ अमेरिका की फुटबॉल सानरोय लेपाक सिंगी ख्वाइदगी थाकवांगबा कोपा अमेरिका की ngarang ayu anganbada sanakhiba ग्रुप ए की मैच सिंगदा उरुग्वेना बोलिविया थोइदुना नो आउट स्टेज नक्सिनख्रे पेराग्वे ना चिली माइथिबा पिदुना ग्रुप असिगी पॉइंट टेबल दा अनिसुबदा लैख्रे इंडिया की नुपा की हॉकी टीम ना टोक्यो ओलंपिक गेम्स सरुक यागदौरिबा सिदा सानारोय सिंग असिगी मरक्ता कैरियर की अहानबा ओलंपिक सानाबा कया अमा याउरी मखोय की ओइना एक्सपीरियंस लैरबा ओलंपिक गेम्स अनिरक सरुक यारकलबा गोलकीपर पीआर श्रीजेसना कॉन्फिडेंस की कानबा कया पीबा ngamgadori हाइना कोच ग्राहम रीडना फोंदोखरे इंडिया की नुपी की आर्चरी की रिकर्व टीम ना ngasi ngarang pangthokiba World Cup Stage 3 की फाइनल यौबा ngamkhre गोल्डमनी एशियन रैपिड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट मियोय 13 की लंबा दा इंडिया की सानरोय मरी यावरिबा सिगी मनुंगदा ग्रैंड मास्टर विदित गुजरातीना लुसिंगदौरी क्रोएशिया की सिटी ऑक्सीजेक्टा इंडिया की ओलंपिक क्वालिफाई ओइख्रबा शूटर सिंगना ट्रेनिंग कम प्रैक्टिस टूर अमा सरुक यारिबा सिगी मनुंग सना पांगथोकपा ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप ता इंडिया की नुपा की शूटर सौरभ चौधरी नुपा की मीटर 10 की एयर पिस्तौल इवेंटा ब्रोंज मेडल फंगहौरे हाइरे
Sayol mari khaktang ngaisilaglaба Tokyo Olympic Games asi babok yaudana pangthokpa yabagi tanza ama adumak lairi haina Tokyo Olympic Games Organizing Committee gi President oiriba Saiko Hashimoto na phungdokkhre Tha asigi tarik kungani pandagi haugadoriba sahi asigi ahumlak suba tennis masanagi Grand Slam oiriba Wimbledon gi men draw da saruk yanana bahona rakhiba India gi Ram Kumar Ramanathan qualify oibangam khidre All Manipur Football Association Amphana All India Football Federation gi lamjing makhada mathang thagi tarik ani gi nungthil pung ama makhai dagi ahum makhai fawba football masana asida Sahi taruk tagina tarani thoi fawagi manungda laiba nupi masa singbu hena saruk yahanana bagi pandamda Golden Baby League ki matangda workshop ama pangtholagani haina amphagi maikidagi thadorokpa memorandum amana khangalakli Manipur gi maming leraba football club Naku gi thasi kunga humdoida pangthokhiba awaba phungdokpagi Thauram amada club asigi hana member oibata natana sanaroi amasu oiramlaba Khomdram Iboyaima Elias Berjamani Elias Zigi mafamda minute ani tumina leptuna ikai khumnaba utkhre haidi Amadi Wimbledon Grand Slam Tennis Tournament ki kumjai ing lising ani tara mapan gi nupi gi singles champion Romania gi Simona Halep Ningthokaba numitagi haugadoriba tournament asida khubom sokpana maram oiraga saruk yararoi haidi amaromda Canada gi nupagi tennis sanaroi Denis Shapovalov COVID-19 gi akiba leibadagi Tokyo Olympic Games asi saruk yararoi haina phungdorakkhre Loisilakpada maruiba pawam khana fijare Supreme Court na COVID-19 pandemic ki yengladuna pirakhiba direction Manipur gi jail anidagi interim bail pikhiba UTP kungamari jail da su halaktre court ta su karaktre hairi Mayumdagi thokhibadagi hanjilakhidabi chahi 13 nupi macha police na phangbangam khre chenabani haiba Nupi macha ahum nupa macha ama kota puthokre Chief Minister bu social media da he is the male hell hairuba mioi ama fare haidi Mioi ani jail da thajin khre mioi mangana police custody da remand laukre Miyam gi aifanana ba paikhalakpa thabakta official kharna lana ohnana ba hona biganu haina MLA Joy Kisan gi maikidagi phongdorakli Government July ki tarik tara fawbagi manung da 7 pe pitrabadi khongpham honglagani haina amaktagi maikaidagi phongdokkhre Sahi humbudragani thoi surabi nupi ama thauri yanduna siramle haidi Lupa crore amaromgi oigadauba miyoibagi sam phare haidi School Fagalhan si mission gi makhada mahiroi sing de uniform sing lemna yenthokre angang sing asi khunai sigi yumpham amasung yumbi sing ni haina chief minister na phungthokre Miyoi kun pharga test sabada miyoi taraga taruk positive oiramle haide VL Santos na Minister Singh Amam ta oina unagatawde Khutta puba lising ahum samri yankhaiga manga yaungna miyoi lising mari sumna marifuga humdoi discharge tawkhre miyoi chaunga ga marifu manga positive oire miyoi nipana laikhidre housing Manipur da COVID-19 active case masing lising manga chatruk humfuga nipan laidi amadi Manipur da puthokpa floor cleaner na miyam da kanaba pire haide
ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ